sebab kembali yang dia berpikir, betul inam juga terpaksa senang untuk macam berkat kejadian yang duduk di sekretari, asisten, presiden, advisor, EC, chairman, sekretari yang kadang bukan hantam yang kembali ke PDP, unity genting lalu tiada terpaksa senang ini, tambah di lakukan, kalau ye sikit ilok hijau, kalau ye sebentar, kini ga withdraw nang wa au yi nong yo ni yo yi sikit ilek u penangkam da kata jingem kam nanti kam ga celong tahu warok kowi kebok yang yo warok ko ni kam tam gi da kau membar yo chai yo nang i lamba muslim teme yo do azara ru yo ilok ejor gi dedar gi lok dedar gi loki nada ye cipu par saban gila da ci kebi atli saban gila kilo yung lok sem la itong bitaw la isra ba ye khoi mesin ye cibentalang ya ga ne ka lok idro kadang wa yo yi no yaw kle di wa em nong ni go kam gete kam gedak ni kit bok ke biong ya ga ne ka darbas nong ni ha ko chim ya ga ne ka bu wa i kadum tu to yi no ye lai hadu te kun mani haka lebo ini kung yukunay January nanukong unity o waro ki BDP bat ki dekod yung masdong yung langi yung manbay manpa yung man gitiga pen yung i wajok adin wadan yung pen haka lebo ini kung yukunay tangi dikitin kulay chia jala